Dobar dan, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako dodati prave, ne lažne lajkove na vašoj stranici, YouTube kanalima i tako dalje. Znači sve što trebate imati jeste, ja ću probati na ovom tutorialu dodati lajkove na mojoj vlastiti stranici. Znači sad ćemo se logovati na moj Facebook, napravit ćemo jednu stranicu pod imenom primer i pokazat ću vam kako dodati. Znači ovdje ćemo na neku stranicu, evo ovdje imate kreiraj stranicu, evo ja ću izvedovač. Sad ću odaberi kategoriju, ajde kratko, ime, primer ćemo staviti, suglasno, sad će ga onda se kreira. Znači ne trebate baš nešto osim ako želite nešto posebno. Evo, dodali smo stranicu primer. Sada idete na stranicu atmefast.com, enter. Znači prvo se morate registrirati tako što ćete unijeti vaš Facebook email, password, opet password, ali 100% garantirano ne kradu vam e-mailovi i passworde, 100%. Ovo je firma za lajkove, znači evo ja sam se registrovao, sad ću se logovati. Evo, sada imate 8 poena, morate imati više za da dodate lajkove na vašoj stranici, tako što idete na Facebook likes i sada lajkujete na neke stranice. Pri tim što ćete lajkovati stranice dobijate poene i sa tim poenima dodajete lajkove na vašoj strani. Evo ja ću lajkovati par stranica. Evo sam imao. Sad 17, dodali smo 9 poena. A pri tome, sad ću vam pokazati nešto. Evo, you will get 6 points for liking. To znači da ćete dobiti 6 poena ako lajkujete stranicu. Evo, Ethad Buflash. Evo, lajkujemo. Znači ja ću stići do tamo 80 poena. Malo će biti duže. Ja ću pauzirati, pa kad napravimo 100 poena vraćamo se. Evo, vratili smo se. Napravili smo 101 poen. Sada idemo na Facebook likes. Evo sada imate add site page. Kliknete tu. Izberete type, Facebook like. Title. Naslov. Evo, primer. Sada kopiramo link ove stranice. Evo, to klik i delije klik, stisnete na on, save changes. Evo, imamo. Znači, sada će početi dobivati like. Znači, evo idemo opet sa pauzom, izvinjavam se. Kada napravimo do 10 lajkova, vraćamo se. Pozdrav. Evo, sad čekali smo 5 minuta, dobili smo 9 lajkova. Znači, evo, 9 lajkova, 100% ne... Eto, znači 100% nije lažno, radi sve. Isto tako, evo na ovu stranicu, imao sam 5 lajkova, evo sad 55. Pogledajte koliko lajkova sam dobio. I to je sve, posjetite moj Facebook profil ukoliko nešto nije vam jasno. Moj Facebook, moj YouTube kanale, evo. Posjetite Twitter, Anarhija, posjetite Skype, Ano609, pozdrav, to je sve za danas.